Mizotena Football League kan entam ber le kan ngai nat ber English Football League te hi ain chhor do dan a pyramid kan ti ang hi tam tak chon kan shakher lo mai theya tuntuma hian Premier League shachiang zoka kan en theina le kan hriat na ti zawnan English Football in kailon dan chungchang hi toy fel dewin han soi fia ta ila he thu buat sailaya English Premier League kan ti hi nakina chuan a hming te po hi an la thlak danglam le theya chuwangin English Football ti hian a khai khom na soi tamai ila English Football a hian in chhor do fel fai tak English Football Pyramid System an ti hi a oma chu chhong som pakhat lai nan thena a thena chuan a hloman da hi a hniam lam an khai rual awangin chhong kwa ang te po in an da tho thin ani English Football a hian tuna English Premier League kan ti hi a sang bera he league a khel phak tura a kailon bul thut te chu a hniam bera tang hian in soi tran ta ila level som pakhat na ti mai te ang level hniam bera hian league sang som nga cheta oma an hming hi soi vek sen po ani lo an thala kan tarlan hi lo en pa mai ila heng league te hi chuan a thena team som pali omin a thena team som panga team som paruk ti te team som pasari le som pariat thlenga omna te po a oma league pakhata team som pariat aya tam omna ero om lovin heng in elna te hi khosang sangin an mani tual chung league an nei te ani deuh bera heng league sang som nga a hian team tel hi zanga somthum le pariat zet an tling ani ti chuan level som pakhat na ti tha te hian level som na in elna ma chhon zui le thina level som na hi khokhat chau ni to lovin area zau zok south west ang top te eastern ang top te northern ang top te le western ang top te in north west te po tel vekin chutiang chuan in elna league sang som pasari an bua sai le a heng league som pasari atang hian team zathum somthum pariat zet telin heta tang hian level kuana league sang som paruk zet omna ati thate chu anin hlang kai le a heta league som paruka hian team tel zong hi zathum som pariat zet latlingin an rambial then hming ba ka hming than pho chop te chu an league minga an la mang zui zel boka chu tiang chuan level hnoi hnung ber som pakhatna atanga pakwana thleng hian mani rambial thena theu khosang club te hian inelna an ma chon thin ani heng rambial then te hi ate in player te po na dang thok pa deuh vek an ni a part time football khel ho in elna ani deuh ber ti chuan level 8 na atang hian a hloma lian tana heta hi chuan hlom ria ta chau in then to in marlam zong hi mun thuma thenin chimlam mun nia an then phok boka hei baka hian Eastman League an ti London baka England chakle thanglam area then khatuam tu an nei boka Eastman League hi mun thuma then bokin avain level 8 a hian league then sang pariat an nei ta a heta hian team tel tamber chu semi professional club ni in league pariat a hian team tel zong po za somnga pasari chau an tel thei to a ti chuan level 8 league pariat omna atang hian achungchia level 7 a league palia anin then le a level 7 a chuan Northern Premier League ti te Southern Premier League ti te Southern League le Eastman League ti te in hingan putira level 7 a league pali te hi pahni ve in thenin Northern Premier League le Southern Premier League te hi level 6 a National League North Noya an oma level 7 a Southern League le Eastman League te hi level 6 a National League South Noya an om ve le thunga chu tiang chuan fel fai takin level 6 a league pahni chia na in National League North le South angin anin thena level 6 North lama hian level 7 a league palizinga pahni antela level 6 a South lama hian level 7 a league dang pahni antel ve le a chu tiang chuan level 6 a North le South topa thensan hian level 11 atanga level 7 thlenga club sang te kha league pahnia a then ta ti na ni chu ti chuan level 6 league pahni chau om to National League North le National League South te chu level 5 a chuan pakhata anin sui khom ta a chu National League ti top ni in heta hian club somni pathum ani nel thina he level 5 na thleng hian khovelin a hlom khom dan chuan non league football ati kha an ni ta ani non league football huam chunga hian level 9 hnungber level som pakhatna athangin level pangana thleng hian an oma hemi chunga teamin elzat hi sang khazanga le pali jet an ni a ti chuan level 5 na atang hian team somni pathum jinga pahni in division sangzok kan khel ve le thina chu division sangzok chu the league tia an soi thin huam chunga mi EFL League 2 kan ti hi alo ni ta ani EFL League 2 hi English football level 4 ani a heta hian team somni pali in elin pali in division sangzok anin hlang kai le a chu division sangzok level 3 chu
EFL League 1 kan ti hi alo ni ta a League 1 a hian club somni pali in elin team pathumin promotion an mu thina ni ti chuan heta tang hian English football a level sang ber dot tu level 2 na an khel le thina hei hi championship tia kan soi mai thin English Premier League hnuai chia hi ani a heta hian club somni pali in elin team pathumin level sang zok anin hlangkai thina ni championship atang hian level sang ber Premier League kan ti hi khel thei ani ta chawa heta hian club somni in elin team pathuman relegate thina hei chu kan hriat chian kha kan source in atarlan atang hian English football pyramid huam chunga club sang khat zanga chuang dai an oma non league huam chunga club sang khat zanga le pali chat omin achung lam da league ti huam chunga hian club som ko pani zat anom mek bok ani kan hriat tel tur ero khover ram sang sanga football chawlawa po infiam na sang sanga kalphung te rules and regulation te siam dang lama om thina tuna kan tarlan hi he thubo sailaya English football din hun mek ani ti kan soitel ani